O te whaafeilo I atu I lau whaafonga anga I le nei tae au, usi mea lau whaafonga o talafo wala Radio Samoa. E le I malia le pale mia I tala lana minister o whaasalaunga, ma o lea ua ia toe saunoa I e whaamanino I tu wa via nei mamata upu, ua toe oso wha ia ila lato I tu. O le whaatala noanga le minister o whaasalaunga ia Willie Jackson I le asosa na whesiling ia ile tuto atasi o ofisa whaasalalau ale TVNZ ma le leitio a New Zealand, lea o le atu whaatasi. E le imanino ai te amilo, mau o ai inisi whaamtalanga peise I ua toe oso whai ele minister le tuto atasi. O ofisa whaasalalau I totono New Zealand, a o whai mai ai nisi e le ilawa tā pena le minister, ua avea mai tua upu iai nei leo mai whaatasi ofisa whaasalalau nei ele ngata o tala mai isi pāti, a o lei unga na o iai le pālota na sau I tuana nafi, lea o le to atele, e le langolangoina le tu whaatasi, o le TVNZ ma le leitio a New Zealand. Reportia le staff, e na o le 22% o tangata e langolangoina. Mai le palemia Jacinda Ardern, o lona le malia I nisi o whaamtalanga le minister, o le ana ia whaatala noa I nai loana nafi, muli ai tali whaalawai tele mai, I sui o ofisa whaasalalau. Ewi I lea, o lo o mawhanawhana le palemia e mawhai na minister le ngā luenga. Ai mai a David Seymour o le act, ana o Helen Clark, watuli le minister ia Willie Jackson. Ngā o ia whale o loa e tolu I au kilani le waweao nei e le au ngā oi. O lea ua le usu atu le au whai ngā luenga mō ngā luenga masani. A o ngā luenga whaamama o na o le telo mea tō tino whaalangaina. I whale o loa Michael Hill, Sterling Sports ma le Vodafone, ma o whale umanei I poki koe. Tu whaatisia talo tae au lo wha ngā solo pea so e ngā leo ma I ata na reportia mai. O lo ma wai le tele o le tio atata ei. Ta ua le News Hub, o le whaafai leo na ngā oi o se tasi whale o loa. Ma hua talafou, e ele to atolu wa ave leo pe tai, ele o mautinoa pe fiso o tai malanga oi, pe le ai. Wa o fo I taimi pisi tele o le NZ Post, lua tesi 2 miliona whaamomoli na ngā whamale o whai ngā luenga le vai aso te aluai. Ma o lo o whaamoe e pasi ma le se 5 miliona whaamomoli o le nei kirisimasi. A o te leila whaamomoli o leo whaamautino mai se tasi o sui o le pūlenga I au kilani. Ua toe whaaupopo le au whai ngā luenga mo le na o le piriota le nei le e whai tau se lau mai a ai ese. O le whale tele o le whale meli Highbrook I au kilani, le e tele ina o iai le tele o meli ai ele I lafo ina I tua. Ma o le nofuanga o tā ua masalo, o le o lo iai le tele o whaamomoli o le toa tele o lo whaatalitari mai. A o pise ila le whale meli o le whaamanatu o toe sau nei, tau mawhai I a track lau whaamomoli, ia mautinoa iai se isi le whale whaatalia mai, po o le lafo fo I lo whale whai ngā luenga. Ai mo whi autus tu si o lo tele na wha o ngai lau tau whaasese, o toi whaamanatu le whale meli e na te le lafo ina mai ni whi autus tu sia na o I meli. O lo manu ati ngā ina le toatasi o na o fusu anga na tula I mai lunga o walo paihi ana nafi. Reporti mai leo o le te au le whae le afiafi I lunga le awala Kings, le taulango o Northland, na tula I mai yaima o lo wha amaoni o fo I nisi o tangata o lea pitonu. Fusu anga na tutupu I lunga le ala tele. Tu whaatasia tala fowe le aise tala tele mai leo pau o lea, o lo wha awau so enga esu e po o le ale mafu anga. Ai mo leo lo o manu ati ngā ina, o le ana awinatu I le whale mai moto ngā fitinga. Ma tala muli, o mai I luma le National ma le Act, ma I whaino mera ua iai, wa mawhai ai neono la ua whawina se whai ngā malo. O le unga le palota wha apolo kiki a le One News Canter Public Poll, wa pa uwai I le tolu pasene le Labour, a o le ua sau wha I le National I le tolu walu pasene. O le Act, wa se tasi pasene, ma le New Zealand First, ua wha pasene. Le isi swinga tele mo le Greens ma le Pātia Maori. O le swinga tele mo mai tawina le palota wha apolo kiki le nei wha atu sa ia se tema. O le wha upopo tangata ua fisilingia le tamau aingo le tunu, le walu I lunga le 23 points, ma sau wha iai I le 1% Ai mo le pale mio lo mana na o iei tangata, lua wha upopo mo le taitai o le National Christopher Luxon, ma ua 2% ai nei, a o Jacinda Ardern wa pa u le tasi, ma e 2% wa I maua. A fuai numera mai lea so enga, ua lava matutue whai iai le whai ngā malo whai whaatasi a le National ma le Act. Tala na o le tae au, manuia le nei aso.